Nibdew mistoqsija vaga jennaf wiesa. X'tib ta' okkultiżmu tipprattika inti? Huwa okkultiżmu li jimmanifesta ħwejjeġ f'din id-dinja? Ġifieri jiena fis-sens biex nisu semplifika, niffansja tfajla, nista' niġi għandek u tgħidli. Le, ma tistax tiġi għandi. Ma tista' tiġi għandi għal xejn minn dak sewwa, għax jiena dak li jiena prattikajt u dak li jiena tallimt, nista' ngħidlek kategorikament li inżommu għalija. Tajjeb, ma nagħmilx dawn l-affarijiet u qatt mhu se jsiru. Jekk tistax tagħmel dawn l-affarijiet li inti qed tgħid, mela r-risposta tiegħi tkun iva. Tista' għax inti the laws of magic is to instigate change. Sewwa? And you can instigate change through will. Mela inti dawn l-affarijiet iktar minn tipprattikat u iktar minn tilħaq livell għoli. Fil-maġija tista' tagħmel ħafna affarijiet minn dawn. Biss nerġa' ngħidlek, dawn l-affarijiet mhumiex xi ħaġa li jiena nidħol fiha jew inkella niġi approached by Tom Dick or Harry jiġi l-isma' milli jekk jagħmel jekk, dawn l-affarijiet ma nagħmilhomx. So, it doesn't happen. Dak li studjajtu għalija, hemm ħafna minn dak li studjajt li ma nistax nirrivela u hija taħt oath li ma nistax nirrivela. Infatti il-kitba tiegħi hemm xi 230 lezzjoni l ġurnata miktuba li huma free for the public, isibuhom fuq Facebook, isibuhom fuq il-sit tiegħi. Jista' jaqrom kulħadd, jifhimhom kulħadd u meta nikteb noqgħod attent li dak li qed impoġġi jien fil-pubbliku ma jkunx ta' deteriment għal ħadd li huwa istruttiv, informattiv, imma fl-istess ħin responsabbli li hija importanti ħafna. Sewwa. Għax inkella inti kif qed nafek taqbad xi ħaġa u titfaħħa fuq l-internet li hija available għal kulħadd. U m'intix qed timxi b'mod responsabbli, ma tistax ikollok u m'għandek l-ebda idea ta' se jagħmel it-tali jew it-tali b'dik l-informazzjoni. Allura titoqgħod ħafna attent. U kif qed ngħidlek hemm ċertu affarijiet u ħafna mill-affarijiet li huma aktar avvanzati li jiena qiegħed taħt oath li ma nistax jiena noħroġhom minn nippubblikhom. Allura meta tara l-lezzjonijiet kollha, l-230 hemm parti minnhom fuq ideoloġija luċiferjana, parti minnhom fuq maġija, parti minnhom li immissu is-suġġetti ta' nekromanzija, ta' demonology. Però inti l-maġija li tagħmel inti fil-privatezza jew hija maġija li tagħmlu fi gruppi ta' nies li għandhom il-permess jagħmluha din il-maġija. Meta inti qed tidħol fuq il-lat maġiku u qegħdin nerġgħu ngħidu li hemm distinzjoni bejn il-maġija jew l-istudju eżoteriku kif ukoll okkulti minn dak li huwa luċiferjan. Ma nħaltux waħda ma'. Yes. Għax inkella n-nies jibdew jaħsbu li dawn l-affarijiet huma part and parcel mill-mitwemmin jew inkella il-maġija li tagħmel inti. Saqsi ħaġa. Meta ngħidu maġija, għax meta tgħid maġija timmaġina Lord of the Rings. Femt, meta tgħid maġija. Harry Potter. Inti tittifaq occult sciences. Sawa l-aħjar mod kif tista' l-ewwel intervent fuq il-mikrofon tal-Wejza mument storiku għalina. Ġiet tani daqqa ta' min keb Stefani fil-ġemp. Huwa studju okkult. L-istudju okkult huwa differenti minn dak li inti tgħid hemmhekk. Ovvjament in-nies għandek raġun. In-nies jistgħu jifhmu affarijiet li huwa dak li aħna ngħidulu entertainment magic. Sewa, dak mhuwiex entertainment magic, għandek nitkellmu fuq maġija li huwa studju tal-okkult fejn hemm ħafna diversi tipi ta' suġġetti li inti tista' tidħol fihom. Sewa. L-importanti. Ma did change, as she said, magic is the science, the craft, I forgot to call it, of change. In conformity with will. Sorry? In conformity with will. Malinti, it's a manifestation of will. If you want to change something. What kind of things can you change? Or have you changed? In broad categories. What can you change realistically with magic? And if you have studied magic at length, and it takes years and years and years, dawn nies li jaħsbu li ħajaqbdu ktieb, jew ħajmorru fuq YouTube, jew ħajqraw lezzjoni minn tiegħi, jew whatever, u ħajkunu saru magicians u ħajibdew jagħmlu affarijiet ta' barra minn hawn. Dik naħja minn rasek, dak kull ħaġa li tagħmel requires years of practice. Right? And some of it requires sacrifice. And sacrifice, when I say sacrifice from within, sacrifice that you have to dedicate time and attention to what you're doing to get the better result.
So change is possible. Aħna nemnu fil-maġija temmen fil-frekwenza, everything is frequency, right? Inti mamul minn 80% water, therefore you are easily manipulated by frequency. And if someone is adept, someone verament qiegħed huwa prattikat f'livell għoli ta' maġija, jista' jagħmel changes within you. Sawa, ma nistax nidħollok fid-dettal ta' kif nispjegahom lok daw. Okay. Liema frekwenza rrid nuża biex John ma jibqax isabbat fuq il-mejda. Naħseb frekwenza impossibbli ma. Għalli diġa għallek ma you can't buy it, le? Ma jistax jiġħad fuq ekwiti. Minna ħatijaj le, għafimni, jina ktibt u għankarriġ videos fuq daw l-affarijiet fejn bnidem għandu jkun ħafna attent, għaxaw ħafna charlatans, u ħafna nies li għodu jgħidu li jafu ħafna affarijiet, jgħaraw l-ek il-xortu, jgħamlu ħafna affarijiet, u inti tmur biex taqla lira, inti tbazbar, un bat tmur it-tijat-tali, u jgħidlek ABCD, u tibqa dejjem inti tħallas, and you are conditioned by what they're telling you. Jina, daw l-affarijiet ma jeżistux, we don't do these kind of things. Sawa, l-affarijiet li huma prattikati. It's not for commercial benefits, absolutely not. So what is the benefit of magic? The benefit is to further your study, to learn yourself, to be able to advance, li huwa importanti. In what ways has your Luciferian Tallaċ ma nħalltux waħda ma shit. All right. Exactly. Okay. All right. All right. So in what ways has your relationship with the occult and magic, can I group those two things together? Of course, okay. Absolutely. So in what ways has your relationship with the occult and magic improved your existence? Improved my existence? Well, it improves. Of course, it improves your existence. Number one, knowledge is important. Patrick. Knowledge is important. Sawa. Il-fatt li inti tistudja ċertu topics, it will give you a better perspective on life. Right? Right. Biex ma nistax nidħollok iktar fid-dettal minn hekk, għax inkella ikolli nispjegalek iktar fid-dettal l-affarijiet li jsiru f'dak il-ħadan. M'hemmx għalfejn. That perspective on life. But it changes your perspective on life, the way you view things, and to understand that you need to remain positive under all circumstances. Because you can, at the end of the day, implement change. And that is very powerful. Again, nara ħafna overlap fil-Kristjanizmu għadnu. U dik il-view, or dik il-viewpoint. How did it improve you? You're talking about remaining, equanimity under duress. That's right. If I'm understanding correctly. Li huma prinċipi li naħseb naqblu mhumiex biss ġejjin mid-dinja tal-okkult, imma huma prinċipi li ħadnuhom anke ħafna mill-eroj tal-istorja, tipo daw il-Brave Hearts, il-Robin Hoods, naħseb kollha kellhom speċa din ir-relazzjoni mal-istress. I think they all had this kind of fuck, this is confusing. It is. Confusing because we can't go into the heart of it. Nispjegalek mela naqra on the periphery biex forsi tifhimni aħjar. Meta inti għandek bniedem li tistudja l-maġija, sewwa, dan hemm various things, various items, tools, bħal huma siġilli huma affarietek li inti s-siġilli pereżempju l-ewwel ikollok setta siġilli li huma hemm li jeżistu. U kif inti tibda tavvanza, tibda tikkrea siġilli tiegħek. Dawk is-siġilli inti ittihom l-enerġija bir-ritwal li għandek tagħmel u mbagħad tużhom biex affini ta' dak li tixtieq inti isir. Issa. L-istess ħaġa fuq affarijiet oħra fil-realm maġiku, sewwa. Hemm ħafna affarijiet li inti tista' titgħallem li jistgħu jikkontribwixxu li inti jkollok ħajja aħjar kemm mill-lat ta' mod kif taħseb, kif ukoll mill-lat ta' kif inti tikkontrolla l-enerġija tiegħek li hija importanti ħafna, ta' kif tirrispondi għal sitwazzjonijiet li jinqalawlek on a day-to-day basis. Sewwa? Jiġifieri tgħinek issa da bħal f'kollox fid-dinja hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin. Hemm min jitgħallem din u juża għal fini ħżiena, u hemm min jitgħallem din u juża għal fini tajbin. Ħaġa li dejjem jiena sostnejt u dejjem għadt u sabiżna ovvjament fuq il-topic ta' maġija.
li ma jeżistix maġija sewda u maġija bajda, li inti l-maġija kollha l-istess, l-studju huwa l-istess. Huwa l-intent tal-individwal li jagħmel dik il-ħaġa tajba u ħażina, li tija il-color connotation. Qed tifhem? Ġifieri jekk inti l-intenzjoni tiegħek hija tajba, inti xużajt biex dik l-intenzjoni tajba seħħet. Ma jfissirx li inti użajt xi ħaġa hekk jew xi ħaġa hekk tajta color connotation. Għax li l-intenzjoni xi xtaq tagħmel dik l-orda. Kienet tajba. Jekk is-sikkina rid xtaq tal-ħobs biha jew taqta' xi ħadd jew tkanxar xi ħadd mhux is-sikkina, biex is-sikkina hija l-orda. Eżattament. Mela,